kuanguka na kulemewa na umaraya na usumbuka na kulemewa na majivuno na roho mbaya. Yesu atawapumzisha, Yesu atawageuza, Yesu atawabadilisha. Umekwenda kwa waganga, umepata msaada gani? Cha zaidi mikosi inaongezeka. Ulipofanya ngono, Biblia inaniambia kila anayezini anafunga ndoa na anayezini nao. Umezini na wangapi? Ndio maana umekosi ipojo yako nuksi zipojo yako kwa sababu ya umalaya. Wewe ka kijana unaniangalia, wewe ka dada unaniangalia, haujui unapofanya ngono hatima maisha yako inafungwa. Umefungwa kwenye chupa wala hujijui, umefungwa kwenye kisani, kwenye vikao vya usiku wameitaja jina lako, umeonekana hauna msana. Lakini yupo mwanaume anaitwa Yesu, anaitwa Yesu, anaitwa Yesu. Nikipokea warogaji, wafanya biashara na nisikia mmeweka urithi kwa sababu ndio Mungu wenu. Natumainia urithi baada ya kumtumainia Mungu. Ndio maana na ndoa hizi zinavurugika, ndoa nyingi zinapasuka kwa sababu hazina Yesu, zimejaa na shetani anazinyanyasa. Nami nawaambia saa imefika ya kutubu. Unayofanya ya kutubu, unayotenda ya kutubu, uchafu wako ya kutubu, umaraya. Haleluya! Nimewaletea Injili, sijaleta habari za dini hapa, sijaleta habari za dini wala dini hayoko. Unaenda kanisani alafu ndo baba lao kwenye uchafu. Ole wako mwanadamu, ole wako. Tupo siku za mwisho, tupo siku za mwisho, tupo siku